Hazreti Umar ibn Hattab radiyallahu ta'ala anhu halife olup durgan uçurda Umarga bir ayal arızdanıp keledi. O Amirul Mu'minin, menin kүйөөм keçke oroza tutat, tünü menen tahajjud okuyt dedi. Hazreti Umar, oy maşallah, kүйөөңүz öte sonun eken, imandуу eken dep jönötüp berdi. Janakı ayal ekinci gün dagы keldi. Ya Amirul Mu'minin, çındığında menin kүйөөм tünü menen oroza tahajjud okuyt, kündüz keçke oroza tutat dep. Kүйөөңүz жакшы экен, Алла Таала береке берсин, бактылуу болуңуз деп жөнөттү. Üçüncü gün дагы ушинтип келгенде, Умардын жанында турган Hazreti Ali, Amirul Mu'minin bul ayal kүйөөсүн мактап келген жок дейт. Bul ayal kүйөөсүн жамандап келип атат дейт. Ya Ali, анда сен bul ayaldын дәрдин уктагы жооп бер, фатва бер дейт. Десе Hazreti Ali, kүйөөңдү чакыр дейт дагы, kүйөөсү келгенден кийин 3 gün oroza tutasın, 3 gün tahajjudка турасың. 4-cü günü tahajjudка ham turbaysın, oroza da tutbaysın deydi. Padişanın buyruğu uşul deydi. Fatvanı verip jönötöt. Hazreti Umar, ya Ali, bu ne bolgon fatva? 3 günge ruhsat dagı, 4-cü günü abizat namazыңды aç, tahajjud oku деп атасың sen. Allah Taala bizge 4 ayalga ruhsat bergen. Eger 4 ayalı bolsa dele bul insanda 3 günün oşolar ülkenen ötkörmök. Bирок bul takva insan ayal menen ötkөрбөстөн убактысын жаратканга ибадат кылуу менен өткөрүп атыптыр. Жаратканга берилген чакта дагы аялынын акы калып кетпеш керек. 3 күнүн жаратканга берилсин, 4-cü gün ayalыныкы орозодо тутпасын, намазда окубасын дейт.